Hora sakarangan pajupang masita di video beta mekkel. Ia video seri lanjutan sian video sebelumnya ima taringot tu dana na mga lulimanok. Mungkin nga arong karongan nama boto mularong do pedongan na boto boy madibereng di video beta mekkel sebelumnya na berjudul mga lulimanok. Akarongan arok dorhanami asa debek kamu komentar di kolom komentar na diturun kritik manam saran terbuka dohami mau lihat dia kadongan naung mabai kritik doh saran sayang giat manian lamudinggan video on bui di bek kami jala bui menginspirasi dohot berguna tuaka penonton butima. Jadi hulu timajo muse cerita nate. Iya dan akon kala sop SD do betong bayon. Jadi di nasaheli adong maper ni mana sia sikola. PR matematika bilangan pecahan. Jadi gua rapi dan kala sop SD kan baru do di nasidon. Jadi yang harus diatu si do betong. Ida foto ni mana ma bapana mangido pangerupion. Bapak, urupi juau makerejui perhon dakwat tu sirope PR matematika bilangan pecahan ini mana kan? Ro bapak nai mangalusi. Ulu, anum mada mulai sial lapu au wajar piho. Inna bapak nai. Ulu bapak, inna nak naon. Jadi tek matong, dung borongin. Mulai ma bapak naon sial lapu. Aling agak teleng. Cantik atong. Nah, masuk ke ruangan piga botol. Las marohana. Mau bapak kuin rohana. Itu disuku di mana? Bapak, guru pijuau PR matematika ki sinarian saparopat tambah saparopat sedia do. Nah. Ro bapak nang. Ayo to maho. Dangi botoh saparopat tambah saparopat. Jidang di botohoi. Daung bapak. Indah dan aku. Saparopat tambah saparopat itur diingok bapak naong na minum na kaningan sabotol na geleng narohana tahe surat sabotol na geleng na ro anak nong isurat saparopat tambah saparopat sama dengan sabotol na geleng isuk kumuse nomor 2 bapak satonga tambah satonga sedia do ro bapak naim itur dingok muse sabotol na belga tahi narohana surat sabotol na belga berjurohani anak non isurat satonga tambah satonga sabotol na belga sugut nai dipirik saguru na matong perni det danakon saparopat tambah saparopat sabotol na gerling itur dingok guru naon na minum sinabudari arong toho na tahi narohana sabotol lagi linggo saparobat tambah saparobat narona ipatikos nomor 2 satonga tambah satonga sabotol na belga di guru na muse toho tutu narohana kan aira perminum do guru no do bapak na ipatikos putus 100 metong imana ji botari nai mermiam metong dan aku do akarowana marcerita taringot tu hajagon ni upung na masing-masing mana sidet irorongan na parjulu irokon upuku jaguhian inna dohok marporang mangalo bulada na julu mutul ditebak bulada dang manang mahua badan na inna ro dongan na padua dang ulo talu upuku pe jaguhian inna marporang dohok bulada na julu di miriam bulada ditangkis jadi roh bayon dang ulo talu tong upuku pe ini mana do bar porang na julu mangalu bulada dilempar bulada bum itangkup ibodut inna hohom dongan nana dui jago nih suku me bana jingar mo pung mi ibodut bum inna pola mo pung mi masar sar matong upuki ibodut bum. Jadi dung botari mulut matong dana pun tu jabuna ai ngalo jamar marmiami do karongan na
Saat dijabut terbering di bapana. Itu disuruh bapak naon. Ucok. Turjo minum ding itu lapuan lane. Indah bapak nai. Roda dan aku nih Lucy. Sprite manang Coca-Cola bapak. Inna. Dinggan ya Lucy bapak nai. Coca-Cola matur lane. Inna. Coca-Cola kaling manang Coca-Cola botol bapak. Inna. Aro bapak naon. Coca-Cola botol matur lane. Inna. Alam ujuk rohana. Isuk kunana amu sih. Botol na geleng manang botol na belga bapak. Inna. Bebe niun. Lalak manukuni. Tes matur lane. Inna bapak naon. Ay ngajuk rohana. Saya lalak menukuni anak naon. Pero anak naon. Isuk kumu sih. Tes manis mana tes pahit bapak. Inna. Tes pahit. Isuk kubayo mu sih. Nangali manang namohok bapak. Ay mano bumatong tensi ni bapak naon. Iya mang. Dia sapui. Asudul tu jo. Sucokon. Inna. Aro. Anak ngon ya Lucy. Sapu lili manang sapu isuk bapak. Inna. Emang ya mang juk nirwaki cuma mereng anak kon. Somat tak otona. Lane maneh. Lo mau. Indah bapak nai. Gabi muruk. Ro anak non ya Lucy musi. Sonari manak suguk bapak. Inna. Ngastres bapak nai. Sonari. Inna. Ro anak non isuku musi. Lo bapak manang do oma. Toho matong. Itor manu buma tukul ni bapak nai. Di law-law nyari magurang matong dana pun tamak may mana sikola SMA dokter pas sikola ni bapak natong tu ni prestas mangula may mana di hutat tong bo sama dihilalay mana saya di huta habi kalungan nga marlawan amang aratoy 20 Jawa taringok may mana tuak karungan na arong dongan na donga kompak natong marsikola di Bandung lama rohana mangarato tu Bandung mendapat tolongan no. Jadi jepek kata dohonon di paborhat na tua-tua na matong imana mangarato sebelum di paborhat mangidutang yang may mana doh puda siap bapak na doh mana ro bapak na ipuda humma tu anak ngai amang molo di pangarato akuan non berju mahoda malo omar dongan manak to disi jaga diri dingkat-dingkan. Indah bapak nai. Udah bapak. Indah anak naon. Molo Jepangmu bertiga-tiga topung. Betaringoti ma topung. Molo Jepakko bertiga-tiga kalapa. Taringoti ma kalapa. Molo Jepakko bertiga-tiga gula merah. Betaringoti gula merah. Indah bapak nai. Ro anak nai. Isukun. Ji. Molo Jepang tulus ca bapak warui. Inna. Betaringoti ma lapit. Indah bapak nai. Jadi sugut nai porhamat tong imana tu pangaratoan lungud tong rohana meninggal hukutai meninggal lo bapana omana lo akang gina lo akale alena lo ngasaparmiaman dihutai agak manetik do sawati kiduna jadi do hutanon siak kota enang marmotor tong rencana neng merebus kibitulan arong parhutai nanaing tu kota markaretay mana neng maronan harwa tu kota iro perhutai hinna betama hutarwa ko tu kota tu lokek bus aso nang lujo homer darapat hinna yului bayon las rohana aruk tupangan atto pamit may mana tu bapana lo to mana jepek kata rohonon sama nasida di kota tersonggok mabayong mamereng busun beligahien songan bir rohana jadi saat matong di loket ya jeri perhutai memang tong manor karcis tu loket itu horma karcis na hidung itu hor pamit dengan sahutanon lama jua udah maronan omma bus mubus aileson nakok maholane hinna bulu hinna bayon lama dongan nai maronan jadi neng nakok mabayon tubusi sidi bering mana di diru noeng sidiru noeng masukin narohana ikali yang imana dangarong dalam masuk iheliang imana musi dangarong pituna isi diru neng masukin narohana
Jadi ngajam natong neng berhat busud dangi. Jadi masuk masupir sepit tu julu. Terbering ni bayong. Ay sini do HP masukin narohana. Itu ribu kay mana pitu muse idapot to. Masuk sini. Geser jolay. Ini mana? Tersonggot supir nih. Narong nang supir neng menggetiau narohana. Jadi berangkat matong busom. Mulu na julu bus siak kitaan tu Bandung tu luari 2 porongin perdalanan di tengah dalan arong masih kejadian tong. Topu bau di sini busom. Marsi berengan maka saya sama penumpangnya. Mar bete-bete ada ni bau na. Abe, mamu se. Ngamago bau na. Topu si bau. Harmat tong ka penumpang. Mar bete-bete sudi. Ada bau sumar bau na. Saling mencurigai. Ada ribu kapan penumpang berpikir matong supir ni buson enggak orang penumpang narohana ipaso imana satokin bus nih kibitu udah genius memang supir non igorohon imana mah tu kondektori oi kondektur ai wasa dangi calo holo be ongkos ni namututi suatu kurangan no setoratain na ai terjong-jong matok sedena ina asik ka mamak supir hurangin namu ongkos su dak siedada nama naik dah sirlokik do huturo karcisuin na tersedar main bah terdapat na mututin narohana tersedar matong do akka sudi penumpangnya sudi mamurai jadi ujungnya saat matong busot tu Bandung. Jadi tu rumah bayon masuk na lu jaharwa na merbusi pai masuk di dapot ni mana dongan na singge maju tahe di warung kopi narohana lama mana tu warung kopi ipasan ni mana mah kopi jadi neng menggarar mah ida dapi mana mah sakuna beh mah kurang betul narohana sing dulu mana dang dapur ngajelek narohana utung dingo di mana arong disolot ni mana di kaos kakina hepe ngarga 20.000 igar di mana matuk kopi nih alain yang mendapoton alamat ni dongan non dang iwo to be alana alamat di surat di mana di harotas isolot di dompet nai rak mago masudi mirdung mi mana buana mau narohana tu dia nama narohana merdalam mi mana si merdalam tanpa tujuan kibituran terbuli si mana tebel ban ibereng mana tebel ban narohana ibereng mana sonna aira laki taro liak ni bayon narohana sigar rohana manukun halak batak manang daong baru nih cara menukun narohana ide ni mana mah lagu batak tanu batak ini mana ada pulau guguhian ada bui terbigi jiro pertebal badong manggora ya nggak dia kuci sabola sih buat jo inna apa yang orang nian jolme sih nala terbigi mana do lagu utano batak ben namar bahasa batak gimana mangkorahon kuci sabola sih itu puma pa Jepang pamerangan nasida kibitulah rapak mahal lagi mendokon bayalak batak gak mulai idoleh inna pertebal banon jiro mabayon himedaleh neng mendapat todongan dunia tu Bandungon tapi mago dompet tu daku tu biala makna baru sahat do piau sakitan inna bab isom maju hamu meredi leh pai madapot dongam munai inna mulai hati leh inna bayon jadi sugut nai gebedo matong mana mengurupi pertebal banon ada burju bayon laps dia jari mana mertebal lalu malu matong bayon bisa detiki arong maharwa pelanggan ni pertebal banon mejo tu komplek janok di sido memang komplek ini lama mana ipasah hati mana mah tebel nai tu bayon lau jodoh satokin ijo menebel ban tu komplekan satokin do pare sejo tebel tau dan mula orang motor naneng menebel ban
Kerejui mada ngai foto hoi kan na. Siap bos, inda bayon. Hidungi, dak sedia liling. Roma, mobil, kompes bana. Roma par mobilon. Bisa tambal bang, inna. Bisa, inna bayon. Yang cepat ya, inna. Oke, inna bayon. Mulai metongi kerejui mana. Ibu kema, benon. Ibu kemana benon? Dangan bedalam. Mago bedalam main narwana. Anak warung pungi. Bui, mago bedalam si benon inna. Itu Korea mana per mobili? Kayak mana ini bang? Kok bisa hilang ban dalamnya inna? Per mobilot tong tersonggot. Hah? Kok mahaya? Kok naon ya? Inna saya. Ya gimana mas? Dikirisain aja. Bagaimana supaya bisa bagus lagi bannya inna? Orang apa yang meredal pikiran? Gini aja mas. Kalau mas mau, kita ganti aja ban dalamnya inna. Per mobilon diului. Ujung nih kerja mana metong. Pak masuk mana bedal baru. Saya garar per mobilon. Lama mana. Jadi dak sedia deleng. Mula mah dongan na puna sa tabal banon. Sukun. Baro le. Arang guna ken naro. Inna. Barang dunia le inna. Saya ada. Bui nene kerja yo. Bui inna. Asing deh bale. Jago hian panakoi. Bui itako. Isini bedalam sian benna inna. Elok mesile ngomong hita. Laku saya bedalam tenne mara. Di sedetiki heram matong bayon. Ibering mana? Bos nai napuna sa tabel bani. Marisap mekel. Setiap DLCP mana sehali sigaret nai mekel 5 hali. Saya panot noti mana? DLC bos nai mo sa sigaret nai mekel 5 hari. Bang, masalah. Naro ni mana? Di patakas ba yun? Sutong lalari kung kilometer ni bosonin narohana kan. Buasa saya mekel hamuhuhu marisap bos. Inna. Ro pertebalon mga dusi. Terjahaw na tarik koran ni mana. Mulu marisap sa batang sigaret. Mengurangi umur 5 menit. Ni mana. Dungi terjahaw mo si. Sekali ketawa memperpanjang umur 1 menit. Ini mana? Jadi muluhal sip saya sigaret lah ikon mekel mau 5 hari. Ini mana? Jadi setiap dia karongan ia akan cerita humoron hubuat sian berbagai sumber sian internet. Setiap dia karongan nak pesohubain link na dito. Ia tujuan ni video on lau patuduhon tuak karongan to bahwa membuat sebuah konten YouTube itu ternyata sangat mudah. Cukup dengan membuat video humor, video turu-turian, nunga bui tabain konten na berguna, bermanfaat ditonton ka halak. Jadi seanggi mabuyon gabi inspirasi dia karongan na mengelului sumber penghasilan sampingan. Tapi majalah horas siap kami, Butima.